Neng ujungan nami matutu urdok nang tortoran nami imasian tortor ni hami bona di suhut. Bahwa dihita amang inang. Gudagay pe nang tortor dia ka ulau tanda mangihut di simat apa puas panggil tate. Dos maruhata. Bah. Dos maruhata inang andang matudut ya ka tortorta. Marsuara tok kamu. Iya. Ido. Ida tutupad din nami. Nebujungon nami matutur do ng tortoran nami. Asa saha mana ulisa mana dingga ditupad ya mata para si rohay. Adong hatani dia tua-tua naman dok. Tinawin na na tiyo binain may itu panuhatan. Bedamang matutugod ang si tiyo las pasada ma. Dohot asa hatan. Oras.